Hello guys, welcome back to my channel. Ang tuni pathian ba choila kha na ngayo hitin pathinin kumbula pat na tul bola pat all hage January to December damsela ehin pu yuwa tu kum December all hate hozong irun theyuwa pathinin pa asa le tu hla jong ki chaiwa ki ding hitan hiji chun pathinin kumlong ke ya dam le na ehin ching wa ehin kai hoi jing ji ubin ke pana zalin Ebenezer pathin tu chan ei puina ti a pathin wa choila kim nei ning kip gen asa hu ana saw hitin anangai khom hite viewers so chân ei pu ka bel pakai nang bu nahi hi chân ka lung thei na pakai nang zal a hi hit so ta thei tam ta la a tu chân a ei sing sing pakai na phat na le ni khu to na alo pie Ebenezer tu chân ei pui ka pa kai vo đâu pi ka sai ki dang ka sai nei pui dan ho ka ngai tu in hi chân ka lun so na pa kai nang sa a hi một sang anh ấy tu in nei kai hui le bu si chân si ho ko nei ching nang bo nei hi na thei tâm ta ho ko ei ving bi ka pa kai nang bo nei pui na ho ki dang alo pi Ebenezer tu chân ei pui ka pa kai bo lâu pi ka sai ki dang ka sai nei pui dan ho ka ngai tu in ki chân ka lun so na pa kai nang sal a hi kahat na si akaso ding ima ulaw kahat na si akachan ding ima ulaw ipi kahim o kapakan kain sung sung ipi hiya chan chan a ni pui hoi alo pi Ebenezer tu chân ei pui ka pa kai vo đâu pi ka sai ki dang ka sai nei pui dan ho ka ngai tu in hin san ka lun so na pa kai nang sal a hi Ebenezer tu chân ei pui ka pa kai vo đâu pi ka sai ki dang ka sai nei pui dan ho ka ngai tu in hi chân ka lun so na pa kai nang sal a hi